Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to Marian Zothanpui. Mizoram Lok Sabha in Thanlo Turatana in what say nangor takakalpui ani. Nithum o Mara Autonomous District Council MADC budget session su voinhian chunzom ani ang. Prime Minister Narendra Modi chuan India startup ecosystem chu chalaitin an thlomplat awangin achang chakhle ti asoi. Lok Sabha in what say Nakalzela Nimin Khan Additional Chief Electoral Officer Dr. Aizawl Zela Nodal Officer Media Cell Kai Shwayin State Level Certification Committee SLCC to Political Advertisement Pre-Certification Deal na lut ngay tuain an chukhom. State Media Center CEO Pisa Chutkhoma hian Additional CEO Dr. Aizawl Zela hovin Political Advertisement Pre-Certification ti ngai dil na lut endik ani a ECI in dan le shai azamte zom an ni MTN dik ni in political party pakhat achanga Political Advertisement Pre-Certification deal na lut chu ECI in Pre-Certification ti na atana dan zom tur asyam te mangin endik ani a endik na hian dan pela thil ti a omlo awangin Thuron tlem siamin pom ani. He huna tarlan danin Electronic Media kaltlanga Political Advertisement chwa tureng reng te chuan Election Commission of India inadin Media Certification and Monitoring Committee MCMC ne na chwa phalna dil masakzel tur ani ti tarlan ni in Electronic Media hian social media po ahwam tel ti tarlan ani. Candidate mingle hamchatna tura advertisement siamreng renga chwaphalna district level MCMC hena andil masatur ani a party le pol state headquarters sa omtetan state level MCMC additional CEO Kaishwaya dilna thlentur ani ti tarlan ani bok. Nimin Vek Khan Champai District Election Officer Pu James Rin Chana Chuan Champai District Chunga Chanchin Bumi te DC Conference Hall a komin Lok Sabha in Thanpui atana in po achana nei to dan machople poimo sang te hashilfia. District Election Officer Pu James Rin Chana Chuan Champai District a in thlan namwan filfai langtlang le enton tlak nei aloni to chin thu soin democracy choi nun zel konga lungthu poimo tak Chanchin Bumi te malak na fak ti in thlan na nei tura po an choi na District Election Office in a base thu asoya vote thak le election kai hnoi sha tur poimo mobile application changkai tak te model code of conduct sarkar thu pek chwale sha tir na te mi pui hne na thanem ngai takapuang zar zel turin soma District Election Office a tlangnel takaleng lu tam tur le sha turan nei te zo che lo turin cha a press meet po achul da nang zela buat sai tum ani thu asoibok. He huna hian SP Champai Pu Vinit Kumar chuan law and order le ven himna na tho konga malak na le ra man na te asoifia election a abikin law and order ngai poimo ani thu soin dan lavathil ti te uluk taka ven ani tur thu asoya MLA election a security lam na tho chat awangin Champai district in choi moina adon mai ba ka India Ram police station chaber palina Champai police station in tunaya adon thu asoya enforcement agency dang tenen lungral taka tho ho ani thu soin mi puiten chataka an tho puichin awangin lom thu asoibok he huna tarlan ani danin Champai District Assembly Constituency Pathum Champai North Champai South le East pui bial huam chunga polling station somriat pali omin kalpole biak po harsa a umlova polling station te po vote thak ma chi ania chuak vek thei tur a base anni Champai District Police Baka State Police Mundang achanin an lo thleng to a CAPF inge muza to nommeka heng baka hian Lok Sabha election atan India Ramhun shanga duty tur siamani a CAPF po hi lo thlen belle tur base ani he huna hian DEO Champai Pu Vinit Kumar SP Pukezo Ramwana Deputy DEO Pulalrin Oma Nodal Officer EMM Pulalmaso Manamte Additional SP Pu Benjamin Zalom Teral Te EO Le Nodal Officer Dangten Anchoy Ani Nithum o tura Mara Autonomous District Council MADC budget session zu Nimin Khan Chan ani a voinhian chunzom ani ang Chairman po Envia Khu Kai Shwai he session Channi Nimin Khan tun naya MADC nominate pali laglu te session a hian lomlu ani a session chung hian panel of chairman atan pu Beishwa Khai le pu En Behu te
ruat an ni thu chairman hian apuang bok chomhalama zona le chhana hun man ani a zia ka zona chan chi panga chhana house dokana pek ani a zona ka chan chi som pakhat chan ani zona chanzi nga tun MADC sarkar kalmek hian voluntary teachers zanhi somsari pakhat an lak thu deputy CEM le education PS changtu chuan soin hengzinga somsari pakwa chu undergraduate an ni thu le graduate hi cheng singkhat sanga hlo pek an ni a undergraduate hi cheng singkhat sang thum pek ani thu an soi boka house leader pu em lai kho chuan MR bill cheng noi za somni panga chu pek chwa vek ni in ba an nei lo thu a soi bok CEM pu em lai kho CEM le finance changtu chuan kumsang ni somni pali achanga sang ni somni panga atan budget estimate aphara CAG report kumsang ni som paruk achanga sang ni som pasari changa sang ni som pariate house a phar ani boka village council pani new sia ha east chu le lopu tu te chia tak house a phar ani a official bill pani damara autonomous district council marriage and divorce bill 2924 le mara autonomous district council animal husbandry and veterinary department group A post recruitment rules sangni somni pali te putlu ani bok March ninga achanga ni somni chung khan Bhartiya Bhasha Manch le Bhartiya Bhasha Samiti Ministry of Education changkop chuan India chong in khompui Bhartiya Bhasha Sammelan chu India Ramzir na insang mun shanga ahwai hota Mizoram apo Ikfa University Mizoram Durtlanga he hun hi ni som pariat khan amanga Professor Vijay Kumar Singh Registrar Sarala Birla University Ranchi Jharkhand ami chuan aman pui ani hemi huna hian university le college lama professor wal tele mithiam tak tak te somin chong zir ho na hun man ani a mizo chong le apeng shang te pom India chong ani awangin zirna in le ni tin nuna man war deuh apoi mo thu te soi ani mithiam thu jak shang zir ho ani bok Bhartiya Bhasha Sammelan hi ramchunga India chong shang te vorlar na le humhal na program ani a India chong pho chwa na le zir ho na in khom pui ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Mizoram Hindi Shikshak Sangh MHSS chuan nimin khan Aizawl vanapa hola General Assembly and maga School Education Department Director Pulal Sanglia na chuan he hun hi amhan puya Pulal Sanglia na chuan India Rama cheng ten India Ram chunga cheng tamber te chong man Hindi thiam wara chul thut le hemi atan hian Hindi zirtir tu te an poimo thu asoya Hindi teacher in Hindi subject chau zirtir lava subject dangpo sikul tam taka an zirtir thu te soin lom omati thu asoibok he huna hian Mizoram Teacher Federation le Federation of Mizoram Samagra Employee shrai tu te po telin chunulama rorel in khom nei ngal ani a kumsang hi somni pali achanga sang hi somni paruk chunga shrai tu thlan na hun nei ani bok Prime Minister Narendra Modi an India's startup ecosystem chu chalaiten an thloptlat awangin tunma ai na changchakle tia soi Bharat Madapama startup mahukam ba thu asoi na a Prime Minister chuan kumsang ni somli pasia ramchang kang tak din na tura kalkong an siame ka he startup mahukam hi apoi mohle ani ati a kumsom kalta chung khan India hi in IT le software sector a mason na anei dan an mu a tuna chuan miten India rama kalphung thar an muta ani ati Prime Minister chuan India chalaiten na zong tu ni lavin na siam tu ni an thangjok ti soin tu na hian India rama startup noi khat le Singhi sanga chuang le unicorn za sompanga chuanga omti asoi boka India started revolution chu voina ramchung khopui te nawa chalai te nang kai shwai mek ani ti in lo nei textile damdoi veivana van borak lam yoga le ayurveda thlangin startup anjanta chu lom omati thu asoi Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal chuang kumsang ni somli pasaria ramchang kang takni tura antum ti hlotlin na konga startup te chuan an tholok le ti asoi Chanchinthar chhiarti topnan Chanchintlang pui Mizoram Lok Sabha in thlanlo om turata na inbuat sei na ngor takakalpui ani Nithum o Mara Autonomous District Council MADC budget session so voin hian chunzom ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan India startup ecosystem chu chalaiten an thloptlat awangin achang chakhle ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani